Kublai pa iba mentah kadik arp kunai terik jong ubenai Julai. Buat hadum tasngi dan ap ya ke Jumai ke jong syuting. Barang juga por ngaku ban keren kelum ru ubantai potanet. Namar ba kitu arngut deh kila pernah kamba kelaplat ya ke Bible. Kila pernah kamba kelaplat ya ke kerteng jong belai ru. Ke Bible kadai ka ketin kadai ka kot ka baai jingkermen ka baai jingker kuing ba mendera ban syak penting ban syak pensmit bat kawai ngak banong ya ubantai bat ya ban pastor lah suk lemrana banong pastor kita arngut dai you are a disgrace ya ka Christian community mesia shna narbet mesu ya nomna mesia mesu ya monetize bet ya katu kajing balan je mesia bat ngaku apa nang kawai lada mei kajing itu pau lada mei ya prophesize lada mei mat kajing ko asnil lani maybe lani me yok withdrawal namte pada what kind of withdrawal tamayok me yok withdrawal ya kita ki prophecy so mesia rai keep it to yourself nai thu ngi ba ni than long lat nyok tang kitu ki belang lanyal ki belang yong jong sia man hanrei mangi bade ki real lang berat ni te ngimle ramta basa kawai ngako ong yu bantai me waju penun kam klumar ya ki jingan wai jong ki balang pras li don't misuse naile jakor naile stand up comedy era yang jiwai press nomor ba it doesn't look good li but anak umno bantai li te me ong ba kepertegan wai arhajar fra mel mem tur bantai ke jing im jong me kala awai la slam te me tama mem suthura sto jing im jong me kala awai la slam ba tama mem hadu mentam pasuthura li te sakawai ru waju bain thani gi balang diwe mar kinget baik uju belai li waju ong re tuk tak dan waju ong re gitu me melak dei me haki sing khadu bagi ong gi kres lam ler la dei me bu syuting ngai you both of you dei will be the worst antichrist at the end of this lah li baik menjuran banur ban keren ya mesia mesu ya banang mesu tova